Masingangena lapha sizomkhipha uNkosi Mphile ngivumeleni mina ngiyongena uNkosi Mphile ulapha straight nje umzimba mawumuthi ngathi uke wabona amaliphuka iwindow kuba kanjalo ngathi unamabhodlela indlebe enye or beyisuswa umphambili mabasho bathi bewuthuvukile ungaka or bebemdonsa bafuna ukumsika. I don't understand, angazi athi umntana khushile la understand acid amanzi or yini understand athi ulimele lo mntwana athi ninesihlungu eSonaville ngoba uthi uhlala eSonaville ngimqhaqile from la bekemqhaqe from la thi ngimvulile sure yaphuthi beke khala athi ulimele. Hello and welcome back to the Hope Revolution podcast. My name is Mraro and I am your host once again for today. First of all, I would just like to thank God for His grace, His love, and His mercy because we are still yet able to come here and give you another episode. That is just a blessing in its own. And the other blessing is you as the person who's viewing this episode. We are really grateful that you tuned in and you're going to be, going through this journey with us today. We welcome you. Also, if you feel that you want to be with us and sit here with me in the studio and tell me and the viewers at home your story and open up about your experiences, I'm ready. I'm just waiting for you. Please drop me or drop us at the studio a message on the number that's showing on the screen right now. But also, I'd like to just be very grateful for all of those of you that are saying, let's do the LEAP event, let's do the LEAP event, let's do the LEAP event. The LEAP event is an event where I proposed on the previous episode that let's have an event where we come together as moms. Someone in the comments said, let's also call the fathers because they're also feeling the same thing that we're feeling. So this is now for moms and dads, or generally just family members who are struggling with grief. That's the LEAP event. We're going to meet there and we're going to talk about our stuff. We're going to talk about, how we are managing and how life is after the loss of our loved ones. So fortunately, right now, the concept is growing on me. It's growing on you guys. I'm going to be, showcasing the logo because there's already a logo. So I'm going to showcase it here so that you guys can see it. I'm already speaking to a few people concerning the, place where we can meet and, things are happening in that respect. So please just note that we are doing something in the back end to bring the LEAP event to you. Hopefully, I'd love for this to happen before the end of this year, before festive season hits. And yeah, we're going to be sharing dates when time goes on. But without wasting time, let's start with today's story. Today, we also have got someone who felt it necessary to say, Mraro, I want to come and connect with your community and share my story because I believe it can help someone, it can assist someone get somewhere. Also, hopefully this can assist our guest in terms of finding the answers that she needs with regards to her story. Singadedanga nesikhathi asiqale ngeepisode yethu. Sawubona mama. Yebo bhuti. Ninjani? Siyaphila njani? Sikhona. Siyabonga ukuthi uthathe isikhathi sakho weza uzohlangana nathi nababukeli ukuthi uzositshela udaba lakho. Umama ngizothi ubani wakuphi? Mina igama lami nguJacqueline Nomali Mhlanga. Okay. Ngisuka eSlovo. Okay. But ngikhulela eZola 2. Ezola 2. Ngicela ukukwazi kabanzi ukuthi umama ukhula kanjani emzini onjani nje bekunjani, how was your upbringing? Mina ngikhulele kabo mama. Ngikhuliswa ugogo wami nabo mamncane bami. Okay. Khona nabo bhuti bami ke. Okay, bekumnandi ekhaya. Bekumnandi kakhulu. Sikhule kamnandi angifuni ngiqamba manga. Yeah. Sikhule sifundiswa ukuklina nasezikolweni besiklina. Mari abayethu abantwana manje abasakwenza. Akusafani naqala. Yonke into ishintshile emhlabeni manje. Yeah. Uyabona? Ishintshile yonke into yethu isebenza ngani ngemali. Yeah, munganamali awuzwakali. Yeah. Endlini la ukhula khona ningaki? La ngikhula khona. Besingabazukulu singakhi besi6 because bekungabo bhuti bami abayi2. Okay. Nomntana kamamncane wami usisi wami uLondi. Okay. Bese kuba umunye cousin wabo mama uMakhosozana bese kuba yimi.
Okay. bese kuba abanye babo mamncane. Okay. Hey, I can picture nje kuleyo ndawo ukuthi hayi bekuhlala ngathi kuyi Christmas every day. Bekumnandi bhuta ngifuna ukukutshela manje ukho kwami bokuyisangoma. Okay. Bokuyisangoma. Yeah. I understand. Yeah. So ekhaya bekunokushaya igubhu, kuhlatshwe inyama, kudliwe. Yeah. Understand into ezinjalo. Yeah. Siyabonga. And then ukusuka lapho muphuma endlini I'm sure ngoba ngiyeza usunendawo yakho yowaba nendawo yakho la ohlala khona. Ngicela ungicacisele nje kabanzi ukuthi wasuka ekhaya wagcina uhlala nobani kwamanje. Ugogo uthi makeshona umama mbeke nomkhukhu kababa omkhulu wami eDobsonville. Okay. Sahlala khona. Okay, bathi bayamfuna umama abuyele eZola. Okay. So umama wabuyela eZola. Ayikwaba isiphithiphithi nje. So umama bekegcina sekumuntu ohamba hlala. Okay. So mina bengiba sehlobeni zakubo babami. Okay. Sometimes bengikababa omkhulu wami eZola 3. Okay. Kabo Bravo. Okay. Bengihlala khona. Ngifunda eBhulani. Okay. So until umama wami waze wathola indawo eSnake Park. Okay. Bathi bebethi kusebhamba eBlock 9. Okay. Bebeki imikhukhu khona. All right. Okay, alibela hlala khona ngaze ngahamba ngayomfuna. Okay. Ngamthola. All right. So ngazothola ubaba abantwana bami ke. Okay. All right. Bekumuntu kade yazenzela ibusiness nje yokudeliver. Okay. Khona eSnake Park. Okay. So ubaba abantwana bami wathini ngithole indawo kuphi eSwanaville. Sahamba sayohlala eSwanaville naye. Wahamba wayekhaya uthi mayebuye ekhaya ke wayokhipha inkomo ke sekukuthini ubusesithola indle eSlovu. Okay. So bekuhlala ubabami ke eSlovu umama bese keshonile. Okay. So ngalibele ngihlala ke no baba abantwana bami. Okay. So umkhulu besilibele siya kwaba that time baba abantwana bami wagula. Wayekhaya kubo. Okay. Wabuya. Waphinde futhi wayekhaya. Kwathola ukuthi umkhulu aya ngasekho right ushukela. Ngoba bese ke ngasafuna ukuphuza amaphilisi akhe. Ngamthatha ngambuyisela mina esibhedlela. Ngamthatha ngambeka kwami. Ekhaya lapha eSlovo kwahlala umntana kamamncane wami. Okay. Wahlala umntana kamamncane wami so until ngilibele attend umkhulu waze washona 2014. Okay. Baba abantwana bamangekho. Wabuya ubaba abantwana bami sangcwaba umkhulu ke sahlala naye. Kwaba umuntu othini mina ngizifuna ekhaya. Ngamtshela ukuthini mina ngiyangikhona ukuhlala eMozambique. Because life yangale neyangapha uyabona ukuthi nina nithatha izinto zangapha niye nazo ngale. Uya understand? Yeah. Akufasi life yethu na ayifani neyangale. Yeah. Okay sahlala ke sithe masihleli kanjalo ngazothola umntana wesi3. Okay. So okay ngalibele ngisebenza ezikolweni khona lapha eSonaville. Okay. Sebenza Ludirile, Ritfale, sometimes bengiba kweza seKagiso bekhona nje enye organization. Okay. Silibele ngisebenza kanjalo ke ngiyabakhulisa labantwana. Angiholi. Ish. Abaya lokubhadala sometimes abo principal. Sibonge nje masitholele food parcel ngoba bebesiphungulele ukudleni kwabantwana. Ukuthi kube khona ukudleka endlini. Uyabona. Okay. Kuye ngithini certificate ze-security. Ngibuza umunye sisi manje kwenziwa kanjani eThompson? Hayi I never ukene mole. Tshwantse ugrade notes tsa teng. Hawu ngihlale mina ngizibuze. Ngoba ngitrainile. Ngiyawazi umsebenzi we-security. Ngcono ngiye lapha. Ngisukume ngiye eThompson bathi hayi kubhalwa Wednesday na Friday. Okay. Ngijike ngibuyele kuyi-Wednesday ngifike ngibhala. So masingena lapha yana umuntu bengihamba naye uthini into zakho zi-expire angeke baze bakuthathe. Okay. Angingene ngibhala. Bangivumele ngimtshele ngimlungu ukuthi ngilona into zami isira yami ngiyayilungisa. Okay. Wathi kimi okay ngingena ubhale ngangena ngabhala. Okay. Mangizophuma wangibiza. Wathi kimi ngicela ube ready. Okay. Ngizokufonela at any time. Sure. Ngathi okay. Ngahlala endlini mhlambe kwandlula nje ilanga eli1. Kwathi kuyi Tuesday kunimvula nje. Angiphuma kuyenza iclearance epolice station eKagiso. Ngabuya ngalona. Ngahlala la California.
ngithi mina kumntanami lo wentombazana nqobile ifoni yami iyakhala and mina uyazi ukuthi imvula iyangi-affecta for indlebe akhulume naye mama uthi ungumlungu waseThompson ucela uze njengamanje Sure. ngithi okay angigibele vele ngangempela elistini ngunumber 1 mangifika nje bathi ubani uNomali uJacqueline ngithi yimi angene lapha yana amabhuni wodwa bangibulise ngibabulise bathi mama ubonile i-test yakho uthole ngakhi ngithi hayi angibonanga 98%. Oh, nice. Bathi wazi access control thina la sine retail Okay. ungaba njani ungakhona ukuthi ukhona ukuthi usifundise ngithi ngingajabula bathi okay Friday is the training Okay. sambe ke siyo trainer ke Pick n Pay sibuye basibhalisa ama size bangifonele bathi uzothatha uniform ngihambe ngilanda uniform Okay. mangiceda ukuphuma nje ngise taxi na phone lo mlungu athi Jacqueline ngicela ukuthi sihlangane eQ West uzoqokela ema toilet ngifuna ukuthi uyogada eLiquor store Sure. ngisebenze kanjalo ngene sunshine bangilibele bangithatha nje bangise indaweni nje ezahlukahlukene Oh, bo relief. benga relief bengisebenza mara bebangakasithathi kahle Okay, okay. so lapha bengingathi kuya ngokuthi usheshe ubambe izinto angithi bafuna ukubona ukuthi umsebenzi uyawazi Quick, na uunderstandile ngoba sitrainwe nje itraining one day sangeniswa nje Pick n Pay la yini la amathili la kuhlala ama manager le inkantini kanje mawuthola ini funeke wenze kanje mawuthola ini funeke ugada amashizi funeke ugada ugwayi funeke ugada letika zokuscan Okay. ucheck ilip Okay. so kusho ukuthi babona ukuthi mina ngisheshe ngabamba into because noma uma usebenzela iLiquor store funeke mabengena nogwayi you must ukuthi ubhale phansi yonke into ugwayi ungenile bekushoda ini makudeliver utshwala funeka ubhale kungene into so usign everything yazi ngisebenzile lapho kuphi ngisebenze eCheckers okay but bengisebenzele enye company ngisho so zonke lezi zinto ozishoyo nje ziyabuya nje nasengqondweni ukuthi unzima lo retailer uzoma the whole day and mangeni track receive uyabizwa funeka uye ngale move I understand. And then from then on asikhulume kancane ngabantwana bakho ukuthi babobani nanokuthi babantu abanjani. Umntana Nkosi Mphile lo Elnathi lo ngizokhuluma ngaye manje. Okay. Ubekuyi firstborn yami. Okay. Umntana nje ngimthole sengimdala abantwana bami bebeshona. Okay. Yiko ngathi uNkosi Mphile. Okay. Ngazothola untombazana ngathi unqobile. Okay. Lo waka 2013 uNtando ke igama lakhe. Ne. Okay. So uNkosi Mphile ngibakhulise bayi2. Okay. No nalo unqobile. Befunda ekhulule bebengena ama crash ba graduate. So never mind ubaba bo bekengabikho ubo kaningi. Bengiphatha both ngiba umama ngiba ubaba kubo ya understand. Okay. Ngibambisana nabo tishara anything nje mayenze ukuphi ukhona useduze. Akekho kude. Okay. Okay uNkosi Mphile wazochayiswa imoto. Ngazama ukuthi nje ngangayinaki indaba yokuthi ngilanda imali yakhe. Ngazosebenzela eRatong. So ngithe mangisebenzela eRatong kwenye company bengirelieve ake khona. So umunye umfana engisebenza naye ubathi umndawo wase Proteathlon. Athi kimi sisi uyamazi lo baba lo ngithi hayi lo baba lo nginokumnothisa amadlula la. Athi ngikuzwe uthi unomntana wakho ochayiswe imoto. So lo baba lo angakunceda. Okay. Ngithi okay ke ngikhulumele naye. Akhulume nami lo baba. Lo baba lo yathi kimi nginikeza i-case number. Angimnikeza i-case number. Okay mangimnika i-case number kanjalo hayi akufonele lo baba offer nini ngimtshela athi masihlangane eKrugersdorp ngase okay kanje uze nezinto eziso. Hayi ngifike ngithola umunye ubaba naye ngathi bekehlala Shawela or Proteathlon athi yimi lawyer ngizoba yilawyer kaNkosi Mphile because bomshuthe nezithombe ngicela lezo izithombe lezo ngizodila necase kaNkosi Mphile. Adile ngayi case kaNkosi Mphile. After that athini lo baba lo ngizodinga abantu abazokuncedisa. Uyabona upho baba kaNkosi Mphile ngimlande ke mina. Okay. Uhlala nomunye umfazi. Okay. Khona la iduze eKagiso. So mangimlanda kanjalo
silibele sambela le mali yomntwana siyosayina afune nabofakazi lawyer. Okay, sekayenzani banalomfazi sebehambela imali yomntwana background angazi. Hawu ilawyer ithumela ama-email ayingitholi, ithumela izinto uyangifonela ayingitholi. Kube nelanga nje ngithi hayi ithi ngoba ngi-off ithi ngidlule kuShabalala ngidlule ngise-Krugersdorp. Mangingena athi hayi man dala ngifunana nawe. Ngilibele ngifunana nawe. Athi uyamazi umuntu so ngithi hayi lo muntu loyo mama loyo uhlala nobaba wabantwana bami. Athi ngikwatile mama. Ngithi mina yini baba Shabalala athi ngikwatile. Athi kudala imali yomntwana iphumile. Iphumelele? Iphume kuye. Okay. Bona bayihambela ukuthi makayithole. Oh. Uyabona? Okay. Athi kudala imali yomntwana iphumile. Athi kimi uyiphethe ID ngithi hayi ngiphethanga athi kimi ithi sambe siye eNetbank. Okay. Afike angilona ingenzele ke banginike imali yomntwana. Ngenze ngina fridge endlini, ngina TV yabantwana. Ngithenge i-free bengiyilebhayile vele i-fridge ngemali yelona. Fair price uyalebhayana nge-10 rand. Ngithenga i-fridge, ngithenga i-TV, ngibathengele impahla ke. Ngithenga caravan but 5,000 ngithenge ngizopheka kule caravan. Bantwana ke ngibashiye bese ngiqhashisile ejardini. Okay. Uthi ngibe nabantu at least. Basala nomunye usisi lapha ya. Okay, ngizama ukuthenga amabhodo. Ngiyenze bayathenga abantu. Okay. You understand? Okay, ngichuba impilo kanjalo. Ngibhizi ngikhulisa labantwana ngiyi-1 ngincediswa ubani ubaba. Okay. You understand? So kuye kube khona la engiflopha khona. Ngicine ngichashisa eCaravanini. Okay. Mangicela ukuchashisa kanjalo eCaravanini kube uye wenzani? Collect imali. Ucollect bani? Ucollect imali ubaba wabantwana. Hayibo. Kule caravan yakho. Kule caravan. Mumbuza uthini? Bengambuzi. Okay, mali bela collect imali ngicine ngenzani ngiyithengise caravan afune lo muntu lo uthengele caravan ayo collect imali. Hayibo. Ngimbuze le mali uyithatheleni? Nami umntanami. Ngithi okay is fine. Ngimiyeke kanjalo. Ngiqhubekela impilo. Ngizikhulisela labantwana bayitholela i-uniform ngoba lo mfana wasuke wayenzani? Wahamba wayozibhalisa ama-food parcel esikolweni. Okay. Wathi asinaba. Beza lama social worker bebethola ama-food parcel every month. Okay. Uya understand ngilibele ngenza kanjalo ke. Okay. After that ngilibele ngiyabakhulisa netso kanjalo ubaba wami uye ungincedisayo esikhathini esiningi abomamncane bami nabo banokufona uzothatha ini you understand. Okay. Ngoba bobhuti bami sebeshonile. Okay, ngigule ngibe nebhandi. Ngihlala endlini hayi ngiyafa phela manje. Akangeni udlula the same street. Akahlala just like you said ukuthi uhlala duzane nalapho. Ekagiso la ngasemall ulahlala nalo mama. Okay. Hayi makandlula kanjalo hayi sengiyaphela phela manje. Sekusele nje ukuthi kuphuma umphefumulo. Kungena umunye usisi makangena lo sisi lo umngani wami nje. Ngithola ngilele nje e-dining room. Athi normal ngithi athi ngibheke. Ngithi hayi mani ngiyakubona. Athi ngithena ungibheke. Amfonela. Athi ngithi ngicela uze la njengamanje. And once wangafiki wazi ukuthi makangena emgodini normal uzongena nawe. Sizokufaka. Yo. Nangempela afike. Makafika abiza umunye umama lo mama ngenze ngento zakhona athi lo mama ayisengaka ngami. Ngithatha umisa esibhedlela. Ngihambe ngiyakuphi esibhedlela. Angithatha ngise chemist enye yamabhunu khona lapha eKrugersdorp lamabhunu bathi iyadura i-medication yethu for lento. Sizomtransfera bara Helen Joseph or la iPladegrel. Ngithi hayi ngizoya la iPladegrel. Afika ngishiya khona. Thatha abantwana uyobakhiyela endlini. Uyobakhiyela? Bebehlala endlini abantwana babodwa. For the duration of your stay esibhedlela. Uthatha isikhathi esinganani esibhedlela? Ngahlala mhlawumbe ngangena ngabo May ngiphume ngahlala esibhedlela man. Ngaphuma ngabo April. Badla yini abantwana? Kwenzakalani ngapho? Balibele banakwa umunye umchashi. Sure.
hayi ngihlale ngize ubhuti ngingene umunye sister lona makangena athi kumele ngikwenze idressing but manje mangidressa angikudress nginto zala isibedlela uyakholelwa na kuNkulunkulu ngithi yebo ngiyakholela athi uyasonta ngithi athi ubani lo phuma la ngithi ubaba abantwana bami athi mama ngiyadressa ke manje udresswa yimi angithandazele lo sister ngidressa athi bangachacha ekseni uzochacha yimi athi unegundwane wena endlini ngithi kunegundwane endlini athi bo ekseni angena athi haya ukaka lona uchachanga ngithi athi vulela amanzi ebathroom ngivulela amanzi athi kimi lala ngalelo side lale ngeside akhatha amabhandishi but ngizonda inyoka yenhlwathi angifuni nokuyibona iTV ngipholile but mangithi isikhumba sami besiphuma ibhandishi nje bekuyisikhumba senhlwathi athi kimi uyafa wena but ngokuthi ube nenkolo right manje athi ngizokukhulula ngibonile abantwana bakho ane ngizwile nento indoda yakhe ikhulumile ngihambe angidischarge vele maka ngidischarge uqeda ukuphuma yini baba abantwana bamhamba nabantwana hayi ngitotobe kuqhamuka omunye ubaba yemoto angithatha ngibeke erenkeni ngigibele erenkeni ngimthole endlini athi kimi yazini ngicela ukuthi ungalibeli ulala kumele uvuke uclean uphekele abantwana bakho ngiyahamba mina sure ahambe ngisale nabantwana usaqeda nje ukudischarge nje kanjani ngisale nabantwana bami ngihlale nabantwana bami busy ngiyabakhulisa nje ngincedisa abomamncane bami nobaba bami hayi after that ngilone angiqine ngilibele ngiqina kanjalo angilibele ngihlelele nje angisebenzi njalo wish ngithola le mali yomndende ashona umfazi ngali okay makashona umfazi mina kushona umkhulu wami eMapetla mamncane wamafoni athi ubaba omncane ushonile and uyazi ekhaya sibhekhelwa ufuneke uze uzobheka ngithi mamncane anginamali yokugibela athi kimi iboleke uzoyibuyisa sinayo imali okay ngithi okay afone yina 5 o'clock ekseni lo muntu ongivusa ngo5 ngithi hello athi hayi bengikutshela ukuthi uphumula ushonile ngithi manje mina ngingena apho uphumula makashonile ubulawe yimi akabulawanga yimi hayi bengithi mina ngifuna ukukhuluma nawe ufuna ukukhuluma nami ini hayi bengithi ngizothatha uNkosi Mphile wena usaleni unqobile ngithi yazi Bennett abantwana bami abangihluli ayikho indlovu eyahlulwa umboko wayo abo mamncane bami bayabafuna labantwana marengiyala abo sisi bami bayabafuna labantwana marengiyala ngabo yini into engakhona ukubagada ngayo okay sihambe kuyi Friday nabantwana kusale kufika bakubo bayenzani bazongcwaba phela okay hayi eMapetla sifike senze konke ngibheke yonke into hawo ubamncane wami angibuze lo munye wase Orange Farm athi ngimuphi uBennett ngithi ukhona athi ngiyamfuna ngithi mamncane umfunelani athi hayi ngiyamfuna nje ngithi mina umfazi wakhe ushonile athi hawo ushonile ngithi babafika bakubo bayiza kuphi beze kwami eSonaville bayanga emncwabeni bafuneke bafikele kuphi lapha endlini so why bangayili angazi abatshelwa ababizo omunye ubaba the same street abatshela ukuthini why niza kaNomala ngithi kushonwele bangamphenduli atshela ubhuti wakhe ukuthi ngicela uhambe ushithengele abantwana ukudla ubhuti wakhe akawondla abantwana hayi mathuneni singenisani so niyongcwaba endaweni eyi1 yeah sibe songcwaba endaweni eyi1 sure sangcwaba saqeda sabuya wafona nala benqoba khona bebahawu bona benibonana hayi besingabonana okay salona saqeda ukungcwaba umamncane wami hawu umuntu ophuzayo uyaphuza ngithi kuye hawu ithi ngithengele amabhiya ayi2 athi angifuni utshwala ngithi uyisangoma vele athi ke mfonela uBennett uTheza ngithi mamncane lo muntu ushonela athi athule athi ayithi ngihambe ngiyoyenza ke angishiye afone ngempela yena athi ningakuphi eMapetla ngifuna ukuza
ufuna ukuza okay ngimdirect afone athi sengikuphi kuphi ngihambe ngiyobalanda hawu but mina ngitshela ukuthi umuntu oza I1 imoto zifolile bafolile imoto ziningi hayibo family yakubo okay bangene mabangena baye kumamncane wami ekamereni abomamncane bami bahleli mina ngikuphi ngaphandle nabo bhuti bakhe abanye nomunye athi ubhuti wakhe bekufanele usitshele ukuthi akasupport abantwana ini ngithi ungazongihlanyela wena ungalinge nje ungihlanyela ukuthi abasupportera ngabasupport bami abantwana kunandaba ena ngimlandelela into yokuqala okay umamncane wami abachike ekamereni afuna ukuluma umamncane wami lo munye amkhuze ke hayi siphume ke sesiyahamba ngivalelise sambi athini mina ngeke ngibuye kuwe kusho yena ngcono unginike unkosi iphile ngithi angeke ngikunike mntwana angeke athi yangizobe ngihleli lapha ngithi okay hamba ahambe ngempela kungapheli 2 days abuye makabuya hawo yini manje hayi bengizonibona ahambe sekalala phi e-dining room hayibo lo muntu usebenzile wakhe ama room indlu nje isithabathaba kuwenzile nje izinto eziningi le okay omunye ubaba ngibize ngoba beke rank abayamaze rankeni athi kimi normal uyazi ukuthi uBennett ulalaphi ngithi hayi mina ngene endawo ukuthi ulalaphi athi hayi mosi ngoba indle yakhe ngithi nina amashangane vele nijwayele ukuthi izinto yezini la go South Africa iRDP uyithole kanjani ngoba ehleli nami so mangabe ifuya azenzela umathanda la ku South Africa lona afone yena angisambona umhlophe lo muntu mara mangihlangana naye ngimbona sengimuzwa ngevoice ukuthi hoyi ngithi mina yini hayi bengifuna bengiye komunye ubaba lo baba lokuthi ngeke ngisebenze ngakakhulumi nawe okay khulume nami ini ufuna ukubuya endlini manje beke kuvimbele ukuthi ungabuyi angithi iRDP yakho into oyitshela abantu buye lona athi ngcono siye kulo baba lo baba lo athi kimi sisi angikwazi kumsebenza because ngibona abantu bakini bamile labayalo so kufuneka wena umkhulula inhliziyo ungivumele ukuthi ngimsebenza and ungidinela into eyi1 lo muntu ungitshela ukuthi umfazi wakho ufile but mina amadlozi angitshengisa wena unabantwana ngithi naye ngithi yebo nginabantwana kusho ukuthi ngale bekangayinhlanga inhlelo zakhona hayi wabuya ke kanjalo wahamba waya kubo kanti makahamba nje lo baba usinikeza imbiza ushiya isisu ngisala nalesisu salomntwana wesi3 okay ngihlale kufone yena futhi noma lokhulelo hayi nginganaki mina mhlambe ngibhukhe nginabo 8 months sengizoteta sure nakhona esibhedlela bathi bona mama twins abamboni ini angahamba ngateta umntwana akekho ngihlala nobaba endlini understand akekho hambile ukube ekhaya utetile then yena ubaba akekho walona kwatholakalisa ukuthini ke ngathola umntwana ngakhulisa untando uze wasukuma angekho ubaba uphi usekukube emakhaya akashongo wavela wahamba nje bamlanda bakuba njengoba ceda ukushonela lo mfazi wahamba untando wacala icrash untando ngamcalisa icrash wayenzani wabuya makabuya wathola ngihlala nobabami manje uzohlala nobaba wakho lana ini bekufanele ngimenzeni ubabami ngoba ubabami kuthe ngelinye ilanga kwafika amaphoyisa ayagogoda sabona sisiyabona njani ngikhona size ngomuntu osososo ngimvuse ngithi naba abantu bayakufuna hayi mina mali labantu ngibabizele ukuthi bathathe ubaba bambuyisele ekhaya ufonela amaphoyisa ukuthi bazokhipha ubaba hayi liya yohlala yedwa njengoba gula kanje uyabona ngithi mina athi la leli lemfazi lithi kimi mama ngicela ukukhuluma nawe
uneyihlobo na ngithi yabo ngineyihlobo nginabo sisi nginabantwana babo omkhulu wami bese ambuze ukuthi ukhathazwa yini. Hayi mina ngifuna ukuthengisa indlu athi akuseyakhe indlu eyalabantwana. Wena mafuna ukuya kini hamba uye kini. Awunandlu wena in South Africa. Sure. Amtshele netso kanjalo and awunayo i-right ukuthi uzocosha lo baba la. Uyabona? Hayi bahambe lamaphoyisa lawa. Hayi kuhlalwe nje kulibele kunjalo until ngize ngingcwabe ubabami bafika abantu bakubo babami. Okay. Yena makashona umkhulu esibhedlela uthini kimi? Ngazo zomncwaba ngani? Ngizithulele mina. Kufona usisi wami. Athi kimi ngicela sihlangane eRoodeport. Uthathe iphi undertaker ngithi hayi uselisethi. Athi okay masihlangane khona. Asithathe basise Krugersdorp. Sebemlandile umkhulu ngithi. Bafike babhadalela imali icedelelweyo. Bakithi baye mamncwaba umkhulu. Wathi yena ufuna ukugeza umuzi wakhe bathi sizogeza umuzi wakho siyazi bawugeza umuzi. Sasala bangishiya naye. Okay. Sahlala kanjalo. Yeah. So akumnandanga nje bhuti. Uya understand life in akumnandanga. Just to be clear, sorry ukukhatha. Ubaba uyayiclaim indlu because indlu owase Mozambique ubaba. Manje akekho lapha endlini. Indlu eyakhe isitande bekwesakhe. Okay. All right. But the time ngubhaliswa ama title deed ama RDP bathole mina. Okay. So mina ngabatshela ukuthi lo muntu engihlala naye umuntu wangaphandle kanje. Okay. Wathi kimi lo muntu lo sisi ngicela i-certificate somntana akusumntana wakhe lo ngathi uyi umntana wakhe athola inkosi impila adlala ngathi umntana wakhe wathi ngicela i-certificate somntana ngibhalisa indlu. Okay. Wabhalisa umuntu lona indlu. Uyabona? Okay. Noma kuzokwakhiwa iRDP beke ngekho. Ubuya nje uthola sekunendlu nje. Uthole sekunendlu. Beke ngekho. So ngahlala mina endlini. Kwaba nesiphithiphithi lesalo umfazi alibela amtshela ukuthi hayi ufuneka uthengisa indlu yakho ini lo makabuyele kubo indlu yakubo eSlovo uyibiza yena ini njani. Ngaya kukhansela mina. Senginobani senginonqubile. Uthathe unkosi impilo wamisale kubo. Wathi bayomenzela isiko. Wathi baba mayi myeke uzobuya umntwana. Ngale bayenzani batshela inkosi impilo mama Khufile. Awuna mama wena. Kanjani manje ngoba usaphila? Mangiya kukhansela mina ngiyomtshela ukhansela kukanje nakanje boku boys. Boys athi gibele emotweni siye kuye erenkeni. Masiya kuye erenkeni uboys athi lo mntwana olapha ya namhlanje lo singakhathi Friday yathi fonela abakini Saturday ngimfuna iexeni abuyile. Niku nomali abantwana bakhenda ko RDP oyithengisayo akuseyakho. Ibhaliswe ngomntwana. Okay. Abuye umntwana ngempela. Awumntwana bese kekhuluma isiPutukezi uyaunderstand yena lo shonile. Seke khuluma isiPutukezi, okay ngimtraining imambisa ama crash yonke into. Akekho yena empilweni yethu. Kuthi la seke understand kancane. Athi mama ngithi athi umama ngithi ngumama wakho. Athi kimi mina ngazi ngana mama. Wazi ungana mama kanjani? Ngoba yimi umama khathi mina le bangitshela ukuthi umama mufile. Hayibo. Yini baba why bayenza lokho? Hayi kusho ukuthi bebeyitshela ukuthi vele uzohlukana nami athathe loye. Phela futhi lapha yana the way ngibona ngakhona bathanda isithembu ne. So mina ngisicrashile ngibatshela ukuthi anye ngizosogolisa abantwana bami ngesithembu. Makwenziwe imisebenzi kukhonjwa ukuthi umntana kalo lo uma umbhekile nje umntwana uyambona nje ukuthi isono uhluphekile akanakwa kunakwa akalo. Yeah. Kunokubandlulula la. Kunokubandlulula kwewabona abantwana abaningi abomama babantwana abaningi. Manje mina bambe bezophila kanjani? Eish. Yeah, you understand. So manje nigcina kuphi nobaba? Into yenu ihamba njani? Ngihleli nje naye. Ugcina sakebuya endlini. Ugcina buya. Sihleli nje namanje nginaye nje eSlovo. Mekebuya ubuya uthini? Akakhulumi next beke ingqondo yakhe nje ukuthengisa indlu, masithengisa indlu sihambe siyohlala eSlovo.
masithengisa indlu sihambe siyohlala eSlovu. Ubuye nini? Uye wahlanya waye esibhedlela bathumela imoto kubo. Okay. Wahamba waya kubo. Masifona sibuza basicimela amafoni yonke into. Okay. Wayibuyela yena. Wabuya. Seke right. Okay. Uya understand wayibuyela yena. So bengilibele ngisebenza vele ezikolweni but uyabona nje endlini akukho right. Ngoba umfana lo beseke khulile. And manje ezinye izinto makayikhuluma beke phendula uNkosi Mphile ungayenza umama kanje. Umama ami lo sikhuliswe uye ungakhohlwa ukuthi thina uye wasilahla. Yena manje so abantwana mabecela into uNkosi Mphile hayi papa itekile ami liphelile athi angithi ngihole imali yomndende. Nifunani kimi? Angithi intokozweni yani support. Nifunani kimi? Sure. Uphendula kanjalo? Beke phendula kanjalo. Bakhalele kuphi abantwana manje? Bake bashaya nabantwana. Lo mfana washalo wentombazana ngabizwa principal. Ukheriselo wentombazana uyekile uNkosi Mphile. Wangibiza uprincipal mama kwenzakalani? Abantwana bakho basikuni yonke into yini khona into echangeile manje. Akusahambeki kahle kwenzakalani ngimtshele ukuthi hayi lo baba ubuyile kanje. Athamba umbiza. Mabembuza. Buzwa yenye indoda. Ndoda mawubona isimo sikanje uwenza njani? Hayi mina ngimtshelile lo mama ukuthi ngifuna ukuthengisa indlu ngihambe ngekithi. Ambuza uprincipal ufuna ukuthengisa indlu kabani? Hayi indlu ibiza mina i-title deed ngi1. Oh awunamntwana wena. Akazi ukuthi futhi aphendula ukuthina athi uprincipal ayingicela uphume kimi. Sure. Unjani yena nje ngesimo nje health wise? Akekho right. Futhi manje nje bakushonela umntwana because sengibona nje ukuthi udliwa yisazela kwayena. You understand? Because bekelungisa imoto lapha eJardini ne. Okay. So makalungisa imoto anything elahlekayo uNkosi Mphile. Okay. Anything eyenzakalayo uNkosi Mphile. You understand? Angena amacala ngimakhanselela umacala ngiwaye ngibhadale futhi. Ngiyasebenza ngaleso sikhathi. Ngibhadale. Lawo macala athi yena kulahleka ibattery emotweni. Last time ngikhiphe 8,000. Sure. Kufanele ngibhadale into bathi izilahlo uNkosi Mphile. Ngayikhipha umkholo wami wokugcina wonke. Cabanga. Ngapha lo ubusisi wakho sephehlweni. Editlof. Ngihubuluza ngi1. Uwe futhi naye. Yimi futhi. Sure. Le ndaba yakhe yokuphazamiseka la iza kanjani? Hayi mina ngazi. Angeke ngize ngitshele. Or beke cabanga yonke into ayishiye emuva ngoba beke itshela ukuthi uzothola leyo taxi babe ithengile. Uzothola umuzi yangazi mhlambe bekuyilezo zinto lezo. Yeah, ngiyaka understand ukuthi akukho mnandi ya. Into nje mawumtshela kufanele umphushe. Umphushe. Xabane noNkosi Mphile kwakuyi Saturday. Yeah, lahlekile ibattery la 11. Mele uyelifuna. So umntwana uyambona nje ukuthi hayi beka ngasekho right. Ingene emkhukhwini ashaya umkhukhu angi-understand. Ngimbize Nkosi Mphile yini kwenze njani? Uthulile lo yamntanami. Uthulile bekumuntu othulile oclean futhi. Nkosi Mphile yini uyabhema ama drugs athi mama angibhemi. Nkosi Mphile uyabhema inyobe angibhemi. Nkosi Mphile bebe kusho ukuthi bebe mthoshara abantu abadala nakuye estradeni but beke ngeke azakhulume kimi. Kunomunye umfana wa the same street indlini S3 wamkhumulisa wabangcono. Cabanga umuntu ongangawo. Yo. Wamkhumulisa wabangcono. Ngizwe ngabantu mina. Ubaba wakhe akazange angitshele. Uyazi yena ukuthi lento le yayenzakala. Uyibonile beke lungisa lapha estradeni ngaphandle. Sure. Akazange angitshele. Sure. Balwa ngelinye ilanga wathatha ichain wamshaya. Akazange angitshela uNkosi Mphile wathi hayi mama ngilimele. Umuntu ongithe mangifika wathi mama uzosilimaza ubabami. Ngathi ngitanda ukwenzakalani wathi ushaya uNkosi Mphile ekseni ngechain. Uthi ulahlekelwe izinto. Amtshela ngathi yazini.
ngcono ungasalungisi because uyalahlekelwa. Uyabona? Manje njengoba kunje uNkosi Impilo angasekho sekelwa nobani? Zilahlekile izinto futhi. Bekesele benginokuya ebantwaneni eSonaville ngoba lo ntombazana ukuthi immediately uNtando wasala kusisi wami eloli. uNtando ngamfonela Ntando ufuneka ubuye izikolo ziyavulwa ngoJanuary. Wathi mama ngibuyi ngizobuya ama-census love. Okay. Lo ntombazana wathi ngicela ukuchachela imikhukhu sihambe soyihloma mama ngizokwazi ukuthi uNtando aye esikolweni. Bahambile abantwana bahamba sasala thina eSonaville. Bebengena batshontsha abantu. Bangena batshontsha izinto. Ngilibele ngiye ebantwaneni bamngenela kwayena. Baphinde batshontsha. Banqamla ibhadla endlini. Akezwe kuze ubani umchashi ejardini. Bathatha izinto bahamba. Sure. Ngamtshela ngathi awukho safe njengoba ula. Hayi ngizohamba. Okay. Ngamiyekela mthili mina ngahlala nabantwana eSlovo. Wagcina sekayenzeni sekebuyile. Kudutshulelwe umuntu lapha ejardini. Umfana wase next door. Ngaliphi manje? Kuwo la mama ntila wandlule. Kudutshule umfana wase next door. Nakhona bekutshontsho. So yini umfana wase next door bekabaphazamisa yini? Kusho ukuthi baphazamisile. Uyabona? So ngamtshela ngathi yazini awukho safe because uyabona indlela uNkosi Impilo ashone ngayo. Sure. Ngambuza ukuthi angithi uwebe ugeza umntwana emoshari. Usibonile isidumbu somntwana besinjani? Umbonile ukuthi ulimele kanjani? Abakaqedi ngathi. Basabuya. Banempi labantu kithi. Hayi ngizobuya ngathi okay. Sure. Wathi kimi hayi lo muntu othenge indlu uthini? Uthi mangilungisele lapha ngamtshela ngathi yazini akukho safe lapha. Umthetho wakhona leya environment yaseSonaville bengingasakufuni kuyo. So usele lapho uhlala yedwa ngaleso sikhathi? Bekesele so sekesukile ungapha ke. Okay. So libela vuka ahamba ngemoto. Okay. Asikhulume kancane ngoNkosi Impilo ungitshela ukuthi beka umuntu onjani nanokuthi ukukhula kwakhe njengomntana kuye nje yena bekanjani as he was growing up njengomama. Nkosi Impilo yena buti ngisho ukuthi ukhule kahle bengimkhulisa ngendlela yami bengimkhulisa ngayo ngoba vele beke sonta nokusonta. Okay. So kucala ukuchange njengoba ubaba wakhe ehamba ngoba beke esikolweni bekangasakhophi kahle. So ngaze umistress wangenzela incwadi ngimhambisa counseling eTeddy Bear Krugersdorp. Okay. Yeah, understand ngilebele bajike bathi ngimhambise kuphi Fanyana Club. Clinic yakhona ngamhambisa kuma psychologist. So ngilibele ngimfunela ini special school. Okay. So abo doctor balapha yana balibele bachintshana ngaye bamchecka bathi bona baboni next. Yabona. So ugcine ka grade 10. Okay. Eludirile. Okay. Go nakhona ephushwa. But imaths beke yazi, English beke yazi, isiZulu nje besimphazamisa kancane. So wayeka ke isikolo. Uthe makeyeka isikolo kanjalo ngathini kuye kungcono ke ngiyokufunela isikolo sezandla wathi mama uya struggle ngcono ngifune umsebenzi. Okay. Ngoba at least sengibambile ukukhenika ke. Okay, wathola umsebenzi kwelinye ibhunu eKrugersdorp. Walibele sebenza ke kulelo bhunu but inkinga yakhe bekenesifo samathambo makubanda so. Okay. Bengangakhoni. All right. So uJacob bekenokufona makangezanga abuze mama unjani ngimtshela athi ithi ngimfakela imali umise ka doctor ke yathola amaphilisi. Bekemthanda nje lela bhunu athi uyalungisa umfana wakhe ayinto yokudlala. Wagcina kuumuntu onjani oyekile. Okay. So mina abangani angibathandisisa ngimthanda umngani. Bekaba nabo abangani ngibabona ukuthi ayilo ke all right. So kuchamuka abanye nje. Nkosi Impilo bafunana abantu abaso. Hayi mama mina ini ngithi angibathanda abantu abaso. Angibathanda abantu abaso. Bekunoshintsho kuye ngenxa labangani ubulibona kuba notshintsho.
so kwaba khona lo mfana ofikayo futhi ubhuti omdala awu makafika mhlambe ngabo September bengicela ukuphelela umsebenzi hayi ngene naye njoba seke nomntwana nje makangena naye ngithi kuye ngimbize makabuye ngithi umfunani lo muntu ngithi azozibizela ukufa hayi mama lo muntu lo ngiyamazi ini ingene igirlfriend yakhe mama lo mbhuti lo ahamba naye akalunganga ngiyamazi lo bhuti akalunganga okay umuntu wasendaweni okay siyithula indaba yakhona ajwayele yena lo mfana sekalibele uyangena ejardini yena lo esimthola isidumbu sakhe kubo okay Nkosi Mphila angimfuna umseki la ejardini asikhulume kancane ngomseki ukuthi nababukeli bakhona ukuzwisisa ukuthi lo mseki lo sikhuluma ngaye umuntu onjani wakuphi umfana nje ubhemayo uhamba ecelela bayabhema nje uya understand okay uhlala opposite nani uhlala opposite nathi okay and then bakabomseki ngiyabazi ngiyabazi okay i relationship yenu nabo injani nje besingana relationship bekuabantu nje dumela ukayi okay understand phela makuvele isifo ngiya ngiyophila siye emncwabeni into ezinjalo then asiqhubekeke nomseki njengoba sike khona nje kwayenzakalani hayi wathi umthengisele ibase bathu makasho intombi yakhona uthi wakhipha 300 Nkosi Mphile wayinika umseki aqeda ukulungisa ngaphandle okay so umseki wazongena kuyi Saturday makangena kuyi Saturday waphuma makaphuma ngathi umseki ngicela ungasaphinda ungenela ejardini and ngikufuna uhambe noNkosi Mphile because angifuni ini amacala mina butanya ngithi umntanami ngoba vele naku ubulewe ngizomvikela angizazi izinto bekezenza okay but bengikhuza into mayibheda bengikhuza ngoba vele bengingazwani nento ebhedayo mina okay bekukhona okuncanyana okwakubona bungakujabuleli kuye or bese kuba kuningi bewathola into mina bengingayijabuleli indaba yokuthi kuzofika lo uNkosi Mphile uthatha ifoni yami wathi uyayilungisa ini ngibhadale ngoba ngiavotani impi hayi ukuthi ngoba bengimvuna ene bengimhlalisa phansi ngimtshela okay ngoba nalo mnyama engitshela ngaye uhambe wayolungisela abanye abafana bamaZulu itaxi imoto labafana bamaZulu babuye sebethini batshontshelwe ifoni okay so mabathi batshontshelwe ifoni beza sebehamba nalomfana bayi3 bathi bafuna leyo phone mabathi bafuna leyo phone leyo uNkosi Mphile uyithengise block 5 athi mama mina angazi la kuleyo block 5 abathi ngithengisile bathatha uNkosi Mphile bayomshaya labafana bamaZulu bagcwele itaxi bamshaya bamlimaze futhi abatrap uNkosi Mphile abashaya aphume kuleyo taxi leyo abuye endlini ulimele kanjalo ngimbuze uNkosi Mphile athi mama ifoni leyo angiyazi ngitshela iqiniso angazi ke mangabe ifa ungikholo uyabona indaba ngibona ukuthi isukelekele lapho okay ene labafana mabalwa naye kanjalo masiphuma thina sibalandele emuva bamdonsela kabo umseki okay bamisa bayazana nomseki yeah babuye bathi uNkosi Mphile uphumile emotweni abamazi okay sifonela amaphoyisa sibatshela ukuthi uNkosi Mphile asimthole bathi amaphoyisa hayi nizomreport after 24 hours sifa ngabuyanga kanti uNkosi Mphile kudala ngenile emkhukhwini wakhe uzilelele ulimele okay abuye upalisa endlini mama uNkosi Mphile ukhona ulimele kanje ngivuke ngiyombusa umbuza nosisi wakhona yabona sihambe balona kuze ubhudwala labafana bamaZulu athini uyaxolisa mina ngimbonanga uzoxolisa kubaba wasendlini ubaba wasendlini seke ngitshela ukuthini ngibanike imali ubanika kanjani imali athi hayi bathe lo baba loyo ufuna imali ifoni ihambile uyise emakhaya so ufuna imali yokuthi bapose ifoni ibuye ngapha iyona le kuthiwa itshontshiwe iyona le kuthiwa itshontshiwe seyitholakele manje seyitholakele
beza nalomfana omnyama yena lo ngamthandisisi lo bengimxosha seke bethini lo mfana omnyama hayi uthathe imali athi uyothengela umntana wakhe ibisi namapampers ngithi umntwana usupportwa yimi ngemali yami yama UIF Nkosi Mphile ngitshela ngathi imali yakhe angifune ukuthi support umntwana because uzofaka umntwana engozini akawazi ama enemy akhe kanti vele umhleki umthreatenishe ngokuthini uzobulala lo mntana wakho akakhulumi kithi akasho Saturday ngithi angene endlini uyangena uyaphuma ngiyambona nje akekho right uyangena nje uyaphuma hawo ngithi kuye wozothatha imali mawufuna imali nayi 100 rand athi angifuni imali mama abuye lo makoti wakhe athi hayi bangibizile ekhaya bathi ngiyowasha ingubo bathatha nomntana kuhambe naye ngithi Palisa phepha umntwana uhambe naye ahamba uPalisa ahlale yena emkhukhwini abuye uPalisa athi kuPalisa ngicela ukuthi uphume la emkhukhwini usisi wakhe beke emgidini walala khona abuye ke usisi wakhe na Sunday athi uphi ngithi uphansi kwemoto ulungisa imoto la ngaphandle angazi baxoxe bathini aphuma abuye uPalisa uchache ifone athathe leyo phone leyo ngithi Nkosi Mphile angithandi ukuthi uthathe ifone yale ntombazana ngoba le ntombazana beyenzeni beyithathe ikhadi mayithatha ikhadi lika Nkosi Mphile ya drawer leyo mali leyo yama 370 la wabo wathenga utshwala ngimbuze uyithatha phi imali hayi ngini komngani wami ini njani athenga utshwala dakwe athukane akhale ngalelo viki lelo hawo athi lo wamuthulile vele Nkosi Mphile enhle manje kwenzakala nathi hayi mama angazi mina sengikhathele athi ngathi kubuya ahamba yakubo ngithi manje umntwana athi hayi noma uhamba naye mama angisana ndaba sekuningi kube ngathi kuyaphela uvuke ke Sunday ke futhi uvukile wangenzela itiye wangibulisa mama kunjani nalitiye lakho ngathi ngikhona wathi kimi right ngathi ngiright wathi mama ukho right ngathi ngiright waphuma wahamba waya kuphi usemkhukhwini wakhe ngoba abangani bakhe abaningi bebeze eJartin bathi wena uzivakashele emakithi uhlala la emkhukhwini wafika lo mfana lo okada khanda nobaba khona bawuza nabani uza nabo driver abayi2 ama quantum ayi2 lo athi uzolungisa le Nkosi Mphile makalungisele enye alungisele quantum athi uyayihambisa athatha ifone hayi mama ngiyayihambisa ngizobuya nebisi namapampers omntwana ngithi mina okay ngoba kwamanje vele imali yami ayikakangeni athi kimi mama yazi imali yami if ingena le yama 370 because iningi ngizothola imali eningi bazonginika yonke imali yami ngizothengela abantwana ngizothengela untando ngithengela unkanyezi wami ngithi mina okay akunankingi aphume nefoni ahambe umgcina kwami ukuphuma kwakhe endlini uhamba ngaleyo moto bayihambisa imoto eblock 9 okay seyilungile okay uyavalelisa ke uvalelisile ke usho kanjalo uyahamba okay so abashoyo kunomntana kadayo waka isihlobo sasekhaya athi Sunday umbonile yena athi udlulile kimi waze wangitshela ukuthi hayi asande kube ngithengela cold drink abangiholelanga lo bhuti wetaxi abantu bathi bambonile kodwa ungena lapha kabomseka simbonanga ukungena kwakhe ubaba kuphansi kwemoto akambonanga Nkosi Mphile ngabuye ke Sunday uhamba nini uhambe ngayo Sunday uhamba Sunday okay all right silale Sunday uPalisa masilala sibhizi ngikhuluma naye ngama voice record buyisa ifone yomntana abantu hayi angangiphenduli kube iMonday makuba iMonday avuka uPalisa ekseni athole udriver lo bekemnikeza imali lo driver yena akacabanga ukuthi ukubona uNkosi Mphile angena lapha athi ufuna uNkosi Mphile athi uPalisa umfuna kanjani uNkosi Mphile ngoba iNkosi Mphile izolo bowumlona bowunaye ekulungisela imoto akacabangi nje next lo driver hawo sihlale ngaleyo Sunday leyo uhlalwe nje iphele Sunday silale kube iMonday
avuke futhi uvuka early lo makoti wami avuka azule ejardini Palisa yini athi hayi mama ngikho right ngithi nama angikho right Palisa athi kodwa mama Nkosi Mphilo lapha ngithi Palisa sikwazi ukaccuse abantu athi mama Nkosi Mphile ngithu lapha masingangena lapha sizomkhipha uNkosi Mphile ngivumeleni mina ngiyongena uNkosi Mphilo lapha Uyazi kanjani ukuthi ulapho uNkosi Mphile angimazi hayi sihlale ngaleyo Sunday leyo njoba bengisho ukuthi ubaba khona unikeza unqobile imali yekheke mina ngiwange 9 December unqobile athi hayi unginikile imali yekheke upapa ngizoyothenga ikheke zithi sekuyi Monday hayi mina ngikho right endlini nje angikho right bathi ngimna ukudla ngithi hey angifuni ukudla ngathi ngalala ngivuke ngilale ngivuke angifuni nomsindo futhi ngathi ngahlala nje ngibe yi1 angena ubaba khona athi kimi yini ngithi hayi ngiright angifuni imsindo nje namhlanje alona abuye unqobile mama nali kheke ngithi li right athi mama ngathi awukho right ngithi hayi ngiright bahlale kancane noPalisa uPalisa athi hayi ngiyofuna ubaba umntanami umntwana uqeda ukukhala umdonsa ngesigiba lesi sikaNkosi Mphile athi ngiyofuna ubaba umntanami ngithi shiya umntwana ashiya umntwana ngithatha umntwana nintete athi unqobile angisale emva kwakhe asambi ngiphume nabo uPalisa athi mama uNkosi Mphile nangu lo mfana ubani lo mfana kamazi yena ngithi gama lakhe ngithi umseki ungena nomunye umfana okay lo mfana kubaleke ngespeed angene kabo umseki asale egate ngiyamemeza ngithi umseki awukaboni enathi athi akemotsini elinathi akamubona ilihlo leli linye livuvukile lingaka ilihlo lakhe lo lihlo lalo ngamseki bekuyigiant uNkosi Mphile ngoba noma bathi uyabhema bengimbuza ukuthi uyabhema na athi mina hayi mama ngazi mabathi ngiyabhema ugwayi insangu ngiyayibhema vele angeke ngize ngiphike ngithi Nkosi Mphile ngoba bathi ubhema iCrystal athi mama ngumuntu ofana nami ogezayo ubhema iCrystal ngithi bathi babhema nawe musathi hayi mama bakholweke hayi bahambe ke banonqobile bahambe mina ngisale ngipheka ke ngiqede ngihlale nomntwana babuye lo onikeza uNkosi Mphile itaxi bathi bamthola komunye umfana ene yena bekethu uzoyobatshengisa kwenye indawo sebamthola lapho kabomseki komunye umfana la bekethu uzobakhapha beyobafunisa khona bathathuke bathi awuthepiso ula athi hayi nami bengithi ngizobheka uElnathi kanti la uthi uzositshengisa khona eBlock 9 hayi bengisho la uyathuka bozosikhombisana eBlock 9 because manje sula bambuze kanjalo angaphenduli babuye endlini iTuesday ababuye endlini kuhlale kudliwe ngabo 8 zithi 9 10 uPalisa athi ngiyolala mama ngithi uyolala Palisa athi ngithi okay athi Ntando ngikhaphe athi Ntando yo mina Palisa ngiyasaba athi umeme hayi ithi ngiphume nawe ngikhaphe nowentombazana baphume bangakacedi nje ungidlula ukuthi bafike nje aqhamuke lo mfana yememe nangu Elnathi wakini uwile lapha phezulu kombhede ende bengathi bamshayile so laba baphuma bayenzani bayagijima mama bathi nangu Nkosi Mphile ngigijime mina avula igate athi hayi imani kancane ngisusa inja yakithi kunenja lapha ya imani kancane ngisusa inja yakithi awu susa inja yaki ubo si mabafika uPalisa nomeme bamenza iPCR uNkosi Mphile ulele ebhuti empeteni inyawo zi straight straight nje umzimba mawumuthi ngathi uke wabona maliphuka iwindow kuba kanjalo ngathi unamabhodlela ngathi unamabhodlela uNkosi Mphile bampompe mabamuthi bayamshaya uphuma igazi mabamuthi bayamshaya bona bayitshela ukuthini uyaphila mina mangingena uthelwe ngamanzi unase enyaweni uthele ngamanzi ibruko lahamba lana iskipa samba la uPalisa mphendula athi mama uNkosi Mphile ngathi bekeshaya ngemvubo so mina ngididekile ngiphume ngibuyele kuphi endlini ngiyobiza ubaba khona baba khona akakhona ukusukuma ngithi kuyeqina asambe ngibe sekuyinguba umuntu onjani angena ubaba khona umchashi wamafonela imoto mafonela imoto bamqubula uNkosi Mphile mabamqubula bamfaka emotweni eback seat
aphuma umntana khona nsangima utukali window uklathi kusikhona udula khiphani inyawo ngewindow uphethe ifone bahambe naye baye esibhedlela ngisele mina khomakhelwane noyiwani ophumile noyiwani noma escream unqobile estradeni omunye ubaba nje kade indlulela ubaba khona emshushuzela umntanami ukuthi yini kwenza njani athi ubhuti wami akaphefumuli ubhuti wami womile angazi ukuthi kwenzakalani sure akuphumanga noyi1 akusisikhathe eside nje kungakalalwe ezindlini bahambe baye esibhedlela bathi mabafika babacoshe nopalisa bathi mababhalisa ikhathi bangena abodoctor bamvale njengeshit makasho baba khona bathi baba nisilethele isidumbu la na 2 days lo muntu ashonile 2 days hish ungakhuphuka kancane mama ngiyabona usuhle kancane ngicela ukubuyisela emuva kancane lapha la nimthola khona indawo kabani lapho kuyijaridi la kubomseki umbhede lo wakabani wakamseki ngoba esinye isicathulo sikaNkosi Mphile besihleli la umbhede ngachula esinye sihlelile isilamba sakhe esigoqiwe sibekwe la ngoba ngeke ngathatha nje ngalanda lesicathulo mabeceda ukuphuma ngalanda nesilamba lesi itrunk yakhe asitholanga sure doctor uthi 2 days yeah uthi 2 days yo and then si abafonela ubaba khona athi hayi siyabuya babuye endlini athi hayi akasekho uNkosi Mphile mali ngithi mina okay sihlala endlini akusalalwa manje sesihlele ngoba past 2 bafone esibhedlela bathi amaphoyisa ayasifuna ayis chashi uba sambe sesibhedlela nalo wentombazana sifike sibathola amaphoyisa casualty singene nje kungamavena ay3 amile sibabulise bavume babhizi bayabhala lelinye iphoyisa lomvenda lithi hayi ama drugs lawa ambulele akabulawanga sithulele singaphenduli ngoba vele bekephuma into emhlophe hayi kuze udoctor ke okuze linye lithi hayi mama ungamameli into ezinje ngenani lapha yana research alone comfort room singene khona asihlale futhi asikhulumi nonqobile ungena udoctor nonesi udoctor umama uNkosi Mphile ngithi yimi mama uNkosi Mphile athi hayi mama sicabuka izinto ezinjengalezi ungakhathazeki ukuthi bakutshela ukuthi ama drugs uzozwa ngeforensic ngicela ukuthi ukhulume nomuntu weforensic umtshela uthi nimthole phi ngisho ukuthi simthole phi athi hayi nami ke yangivelela into enjengale ngiyafuna usafuna usisi wami endlini usibari wami embulalile kanti umfake phansi kwesofa khaba ngathi ngaze ngaliphakamisa isofa saphuma isidumbu somntana mama masi nawe ukubhekile abomseki ngokupost umntana wakho ku Facebook ufunana nomntana wakho kanti unibhekile nje ukuthi nayi injilele la endlini ngiyibulele sure ngoba besikhuluma naye ku WhatsApp ukuphi Nkosi Mphile hayi ngisePitori ngiboshiwe besitshontsha ama cable Nkosi Mphile ngicela ubuye endlini mangabe ifune inkinga usitshele ukuthi silungise leyo inkinga leyo hayi mama ngizobuya ukuphi Nkosi Mphile hayi ngiseRandfontein abasibophila ama green beans lo baba kodwa uthi uzosikhipha uzwakala umuntu o right nje mekekhuluma bokuzwakala ukuthi as umuntu obophekile ukuthi nje bamtshele nje ukuthi ngeke uphume la uzophuma ubulewe if waphuma saluza wena usizobulala umntana wakho nonale cherry yakho and uzoyikhipha le mali lapha ekhadini bayibonile le mali ihlokile le mali yakhe bekilindile Chuthi yiyo lento ebenza ukuthi baze bamlandelele kanje ngoba ini ikhathi ngeke ngalithatha ngithi njengoba ngibona ukuthi lo ulitshontshile ngalithatha ikhathi ngathi angeke usabathengela abantwana ngiyalithatha ikhathi wanginika futhi yena ikhathi wanginikeza wathi nali ikhathi lami mama okay hayi walona ungasalibele isikhuluma naye masilibele isikhuluma naye uphuphalisa ngifuna ukukhuluma nopalisa athi mina ngifuna ukukhuluma naye
angifuni ukukhuluma naye. Athi mama ngifuna ukukhuluma noPalisa efonini. So asazi ukuthi bekefuna ukukhuluma naye ini. Yeah, ne? And then after abo doctor sebethe 2 days kwenzakalani from mese because ngiyeza ukuthi uthini buyele emaphoyisa sawanifuna kwaba nalendaba ukuthi kube nama forensic nani siyasahlala lapha yana wathi uDoctor manje izofika imoto yase forensic wafika lo baba lona wazivulela yena ngathi wathi kimama ucela ngichekeleni ngathi ngichekele ukuthi abamrapanga na ene ungichekele nama drugs wathi mama kudala ngisebenze forensic ngibathatha abantu bama drugs akusama drugs lento wathi akusi form yama drugs lephuma emntwaneni uzolithola iqiniso ukuthi yini kusasa ngicela uzosayina ama form sahamba sayosayina ama form sabuyela Thursday masibuyela Thursday ngasalon basivezela ku computer ke bathi uyelo ngathi so lo bhuti lo ngathi kuye manje ngicela ukubuza ngoba ngitheni ngicheckele rape nama drugs wathi hayi mama ngizitholanga yimbe ngimenza etopsy yakhona wathi akusama drugs lento vele mawushayela uphuma yonke lento le nobuchopho buyaphuma athi umntana wakhe ilimi bekelumile ngithi ngimbonile athi ngilibuyisele ngimqhaqile from la bekemqhaqe from la athi ngimvulile athi ninesihlungu eSonaville ngoba uthi uhlala eSonaville athi umntana khushile la understand acid amanzi orin understand athi ulimele lo yamntwana sure yaphuthi bekekhala athi ulimele yini kanti lengaka bebeyifuna bangezi kuwe umzali ngathi ayangazi nambhuti sure mina bhuti angakakhali solo kumntana ameshonile angakakhali angikaze nje bangibone ngehlisa inyembezi umntana bengathi yirobot isitishi besicala la emvulile lo bhuti indlebe enye or beyisuswa umphambili mabasho bathi bewuvuvukile ungaka or bebemdonsa bafuna ukumsika I don't understand angazi sure umntana mi bekesuka isikhumba bhuti eboxini bekesele leli side beli green lana bekemhlophe man into emhlophe so bekemhlophe inkophe lezi bekusele zi3 ngoba uthi umntana mabangena lapha nobabakhe lo baba wasemoshari usitshele ukuthi ningamgezi ngcono nje manimgeza nimthele nje ngamanzi bese bolile okay walona wathi nimthele nje ngamanzi and impahla yini nibeke bathi baba khona wathi ngizomgcokisa umntanami ngizomgcokisa umntanami lo wazama ukumgqokisa ngoba uma kasho unqubile athi hayi mama kuthe noma lo bhuti athi uyancedisa wathi hayi uzongincedisa lapho nalapho ngizofika ngizomgqokisa yena wakhona ke wamgqokisa usebenzile ubaba basebenzile nalo wentombazana ube nesibindi lo yamntwana ungimele angifuni ngiqamba manga ungimele sure I can imagine yazi ngitshela ukuthi sisuke lapha yana ku-undertaker ngaleyo Friday leyo endlini azange sisahlale sathatha ama-bag nje ngoba simngcwabelele kabo babakhe ngadecide nje ukuthi ngingcono ngimngcwabelele okay so nina ya kuphi eMozambique okay so sahamba naye bathe bamhlabe injection ukuthi anganuki okay but sambile man mhlambe isithema sesindlule eshayishayi bese ngizwe iphunga hayi ngaze ngamtshela ubabakhe ngathi hayi ngicela ukuthi ubatshele nje ukuthi bangasamvuli bazo understand asithe masifika bamthatha bamfaka endlini bamvulile bakubo bafuna ukumbona ngoba ngize ngabona leyo igang yabo abazange basaye ukugubha umgodi bebengekho right hayi abazange babe right kuze kwaphuma abobhuti bakhona abadala uyogubha umgodi ngoba simncwabe ngabo 5 ke
samngcwaba ngabo 5 asahlala leyo Saturday Sunday kwaba iMonday Tuesday basikhulula ke bathi sesingahamba sabuya so ngithe mangibuya ngabuya ngayichisa impahla zakhe ngathi sayide kuyichisa nje esikhaleni Okay. ukhona bani uTsepiso libele uyeza lapha endlini